Aktilek turalı ben sizlerge kenem malumat veriyordum. Kırgızstan'da Bolcaklı şampiyonu özünün cana sportları sizlerge masterclass ko'rsatmoqchi. Oho! Gol Aktilek attığında Şarik'ten Şarik atayım. Altın uzağa atayım Şarik'ten kirir. Anlıktan bu Aktilek'e o şarında Ramazan'dan Memur ikinci etajında cana futbolda biletli kulüp açtı. Biz sizlerde biletli kulüpten kütüyoruz. Biz sözde krasavçık, biz nesmencigit Aktilek'e veririz. Туғандар біздің Ош шаарына бильярд клубын аштық жаңы. Келіп көңіл ашып кетіңіздер. 24 саат бойы қызматтабыз. Біздің толық адресіміз Рамазан Сода орнының подвалында. Biz sizlerde Aktilek bilyard kulüpten kütüyoruz. Assalamualaikum dostlar, bizim körçülüğü romanslarыбы. Ayt ötkende эле biz bugün öte bir kızık dolğun sol moğunu reklamını taptık. Aktilek akazben birge çoğu oturanlar. Biz adresini ayt ötük Ramazan'dın Oş şarında oturanlar. Targoy Center'din подвалында жайгашкан. Ağabey sizlerin hurmatınızdan öte son bolğun bilyardtарды açtı tonda. Bilyardlı klub bolğunda dağı biz Aktilek ağabeyga sözlü bereli özünün işi jönündө bilyardlar jönündө sizlerge bir жакшы bir түшүндүрүп өтсүн. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, биздин жаңы ачылган бильярд клубубузга келип көңүл ачып кетиңиздер. 24 саат бою сиздердин кызматыңыздардабыз биз. Ошондой эле мына окуунун атынан келсеңиздер сиздерге чоң скидка болот. Бильярд бар, теннистин столу бар. Келип көңүл ачып кетсеңиздер болот. Мына tonda biz sizlerge көпчүлүк жерде акчасын да айтпай, саатын да айтып коюңуз, саатына канча сомдон төлөшөт. Saatına bilyardda 180 son, tennisteki 120 son. Мына tonlar биздин атыбыздан келсеңдер сизерге чоң скидка. Келиңиздер, ойноңуздар, дем алып кетиңиздер tonlar. Караңыздар өтө сонун болгон. Бул жерде азыр 4 бильярд бар. Бул жакта теннис бар. Кыскасы tonlar барыңыздарга жетет. Антан келип чер жазып дем алып кетиңиздер. Биз Акtilek акабыздын bilyardный клубун сиздерге сунуштайбыз. Келип ушул жерде дем алып кетиңиздер. Айтып өткөндөй эле биздин сүйүү барыңыздарга чексиз. Биз сиздерди барыңыздарды жакшы көрөбүз tonlar.